nkwanhyia adoso yepa ewo yeman eganemu na enam saying no aban de enhyehyede egu akwan mu se overspeeding kills nkebe a driver for enya abotre eni kwan a won efa so echi won eka no enso no ekame ayesa driver for dodro na no ebubu enua de egu won asum na nya asem mampani eka no one day 8 omo 8 na eya won sem dodro na eka ne se anye ye kwakohie won egu abano enam so ama nipa dodro na ahire won enkwa ebi so anam so accident so ntino ama won enan echicha na ene asem a ababe pie mepono so se yekọ Onyina Nofo eya ahafo emantem ewo Ashanti regional eye sprinted car bia eni tanker aba edi ahyemu pa enye asem komenu enam so ma endan edu ahye na no so asa konam so ma enkrofo miesa anam so ahire won enkwa adofo mu enkohye video na me ba matoa so ma full tanker any sprinter e di abo ani e wa hafo no ehom sami maju e so munya ba ara se mi si brebe me pa cho esi e wo ekro ketu a ye frɛ no Onyina Nofo a eno no e wo afo ano southwest Déstroyed e wa Asante mantem na awo sem we esi ewia abrana donko abapa on semedi atan ko bono mienu ana yinya ma ne bono se fuwa tanka no efirikuma se na airport epa na eduru pro no so wonom nem se Ford car ibi apaki e no so e ba be fani pa no obi nim die bad but residents ni bi etrese na fuwa tanka na the top speed the be we ni sa no na e di boy ni head on collision ema da fuwa tanka no etimi edani butui edani butui ja yen ni se edani petrol endi asia enti eja eto ama afia na ebe wonu mo de adan kwama ko de mi ametimi kan ya ne de be se dunia kire de eja to mashi adan na wo honi na kire be eko wi asia no nipa miensa ana famu atwa nananom ewo entiedo na nipa miensa driver any base omushi kire be uhu omu beyond recognition awe usema esanso ewo mpra na tinsu mu ni se akola ketua wadi mfie ba ko ne fa otuanufo kra no ono wada ono papa ada ewo dem na ejano etimi eto edan ni akola no so ahore ne nkwa na die omni se onene papa ada asam ni ti na papa no sebi stroke wenya bi nti wosene fine na nti abra ono so wotimi adwane ade ne kra nkwa na ne ba no obetimi atam no abone bo otam no pra so ntimi fa ne nko nti akala na hwere ne nkwa kromu ofo so de kromu so e kro ketua bi ma same ha mani nka adan ono ntimi ndru 30 e kromu ko pie mudu wani be ti na ya adane amanfo so efi se kromu ofa na ti emeka se aso no Family sana tia yakase omo etra na that spread I short back there and also any sa fuwa tanka etimi bedi ahia mu no ye se na nipa ne bebre nusu bu ma o me prepra ye nya ma ne bo se obi afama hwe ne nkwa ne momu o me prepra ma omo ayi omo e de omo ko arasa dia ben omo ma hye so ye de omo ko mo kira ben mantem ha ne se na the omni say incident ni see no say me see 130 nti eba na ta no fire service for every bechem any depa fire station any timi ebe kabo ma omutimi dum ja no fire officer ene na di ko moche mu say o ma fa no ahoguno so omutimi spend close to 1 hour 30 minutes and say omutimi dum ja no pra eti esi a wudu ani be pie mo on ma ko mo on ma mbabo nyenye awrewo na tie no ato omo a omo ani abo abiem e awrewo tempa na yani na mu boss na ajima prempe wono so se na se ite ma sante man se e jare chia course ni ti wono aso bai e be bo apro e ma wadinani e ko ka mu hwe e no ma azichi ni ade ye gu aprobonu mu ani enya asa and the chair say asem we into onu aka so ekpa nai ebe pie mo ha ne se bia onu so di nani abehu die esi na
na wa she ko se awra ho tam de ono so ni office obey se ni mani ye no obeka no my free head office na what the other can man can so district no na o matimi ha relief attendance bia omo ebetimi e dia mo anadi ameka say de baby a o manfo no beda de afena mpenfo re so omo bete baby amomo na o makoda na udu ani be piam so ono ma ayemu ankasa uti mu je ayemu Onyina bebre na asese na awewo te ka sem ni si ya no omo si promo ina ye nwute ana wa su ni mkroketu we me si ada ho pre ndu tati na nwute asa ji promo afanti obi a kwa se run for your life obi a di na ni kire enwu ma na ade no awewo tem te di e ti wa ni se ya no Adofo asemi de arepo pa eyiye na adriver for da ye bobochi se munya abotese nkatanka kai enya abotire anaka when speedy too much enka wenyina enkoye de enko fama na eno susu ka ho enti na ama eye omo ati so mo lock cars no susu no lock cars ewo eye Accra emante me free say wo hye otie ensem ni mu a eye expense and wakako parki ewo kwan weni kwaso ye de o parki ni nyina ka ho ena ama accident yi ayekwakosie eno susu ka ho ama nipa ashiri womu enkwa we eyade a encha ye besra abaisa onkoswa enfa ne hihede ne enfa ntukwa mi se ka park wo kwanwa womu nkoswa enchichi wom se ne beya accident ni enipa dodo ewa edi atrenchie ewo ye maiga ne mu no eso ebeden ebetie na dofo mi so be so che waji efa ene ensem nwuti meso se kwa YouTube channel na ko subscribe efa ko too much Déad comment section also share what Jane fefe efa ensem yu eni diem eni obuo ekwan so na afro also ko follow you Facebook, Instagram and Twitter na me amede ene ensemi about mafunu so no mi din e de afia enstroma e de se ne ye be send e shemaka obibia